نافق نموه اسم كبروا وحي لا يموت وهو زلال ميترو وان اني دي قبان فرد فين جارو نمن جارو في اللي حقا فرد تارو وان فرد تبارو يادا اولو شر ارجانا متي وكان ربي غاري نبدا سنسري ربي رحمن نساء والقهوة شفان خدنا من كون إنو في إنو فان أبا جركي كبو في باكبو سوفا أبلو فاجبان أبلو فالان فان أقرأ في دي من كون ببان ديما تسم فدو ونجوب اللنا فان سلا قرين ما خيسافو أنا فان بكن تخفي ولين كبولا فان ربي بفلان موتي شوفه ونلا لقرو صدى قلبي قفا ربي وما شوفه خالق البشر أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري دين إسلام دين حقا تهوتي أمنا رسول ربي رانو في القرآن واني ندفين وننتدو قوم سنا ربي نو أمني نو كنت أمانا تناف أمريه ساقون جليانا أمري ربي قدو فهو ما يكماتانا وانت لين من دار ربي رأيقنا وسيوم تكانا وان جن وانوخنا ما والنا متاجمنا وكمنا ربي قاري أرجانا متي وكان ربي قاري ونبدا سنسري ديني في لا تمام وديني هند خيزا عبادة خالقا بزا كل ليسا حقابات لسا ونما بدبازا والله دقما رب ما تبارزا نبني بغرز الله من صدر غازا أنفايوني لما وهو جيدين كزازا نما بيخم ملكاتو هيلون أبازا واتيغا بينك من وهن دبورا بازا بيخا وهو وانزيبو ديزا أتيبو ليزو سبري أرجانا متي وكان ربي غاري وهن بدا سنسري هاكان غبرمان ولي فرعادري أتي وهذا كلم هند دبت جباري أرجانا متي وكان ربي غاري ونبدا سنسري أرجانا متي وكان ربي غاري نبدا سنسري نو ارجع من وجعل أنبياتا يا رب الرب سينك يا رحمة رسول رب الرانو دفن فرماتا وان عبادة جني وين رايا سخاتا دفيتين إسلام برسيس أمتا قد ديدي غنا ولتقبلوتا هايسين أقبلوتا وهم واجب من توتا أخرب التمني تناف والجالتا وان ركتا ويزوج ماركتا غلطة وان قدين ورب الرأيكتا صدر كان دين كنا وكنا ملتا خيري يهدماتا أتناف كبكتري أرجانا متي وكان ربي غاري ونبدا سنسري نبين كينيا هوغا وهي مقدري ساتي نغيا رحمني هاجرات الرتي واني علمنا باتو قيامتي تاكو تكادو ونمغدياتي وركان سرايا ولتي بيا ستي علمنا ما هوغا جاركاتي انيما مغانتا وانو دغرب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحييكم بتحية على الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي ربي سبحانه وتعالى قالني أجو سلا أصلا وان قرتي تكو خرا غراوا نبيتني خرا غراوا را مودم مومال جان بوتا قرتي غند جامو غراوا را كيلومتر قرتي أفرطة مومال نانجاني ورا قرتي ربي سبحانه وتعالى سمي تنرى إبدي كانك نبوتي منا قرتي تورا أفرطمي واقوبه سلاوان كان وان سغنتا قدتني رادوبتني قروا الرانتنا سغنتان قافي ديبيتي واني سن تحذير قرتي دينينا ربي سبحانه وتعالى علمنا ما خنا دينين رادك يو إبدي قرتي كما جاء سنتي خبوتا تسميدا وهذا خطر عظيم دبي أمتو دبي أجايباتي دبي قرتي نمني اتين غرفمو قبو ديرو بدي دمو مالتو ديما مالتو چته مالي ركون مالي مال را وند خندفه ibiddi khundi dufa dab gojorratti dab ja aruma arkan yechu tora mana garte afurtami wagube aka garte media tokko garte gafatanitti warra garte nama gurowa garte magala sambulchu way tagafatan nam dugada oniti mana garte dugube jira je dubbate jira nutilale wan kana sila guyya onni santelle dubbachu fele nafi mi joine nami jaun dande nyechu wonni san sila wan dakani lalani mal tu garte wan kana mal ra taw dande ibiddi garte samir ra dufetu magarte kanmatti gojo tan dap rajje ara gode dam god mana furtami wa mal ra gubu dande mali rakoni rabbi subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha walakin namni garte irra gorfamu jira namni irra gorfamu ni jira hi wanja wechu ana fudu ba inshallah sanme sila qabatti wan saganta fetu ayata rabbi dis fidani nami badi wa tadala gu tawbachu ka qabu madu daragama ibiddi kan qen garte sami duftetuma dab gojorra jette chuma damgotu mana afurtami wagubu tuni dallan suda akana man janne wan namni darbu wan halala darbu namni ni agarta wan namni halala darbu ni agarta tigale wan namni halala darbu ni agarta kangeni bidda dufte gojorotte dabjette aruma agartati ikhwani idan hada وان كان غرتي سلا وان غرتي ادتي موادرا لي راغوداني وان ادتي غندل لي دغني غرتي غورسني ندخو وان غرتي سلا اوسني متي ولكن غامادا مال غودن اكا غرتي فرنجين غيزي غرتي قلين سخون ganda sani dara gode bishan kun gize dirgim gode ganda gutu ballayse is nature problem jan rakuna garte umati jan les nama fitus romni nama fitus gale bishan nama dara godus bishan nama garte dara godus bishan akamale ganda gutu ballaysus idan duba garte إخواني دبين الدو قرتي جبدو دا ربي سبحانه وتعالى نواغر قارو ربين يفعل ما يشاء وانفدو دلقا أما سنسغنتا خوبا فيتي سنسغنتا خوبا فيتي خوبا ترادو بجو فيتي أما سغنتان تنينو تغنتي سغنتا غافي ديبيتي تربان دبري انتوري
gaafii hedduuta dubartii gartee hedduun na biratti hafe mee yoo dandeenya inshaallah arra gaafii tana fixuudhaaf tattaaffii goona mee gaafii duraa inshaallah dhaggeeffannu. dubartiilleen qooqoo waliin fuutu mashaqqa ni jiraatti na wajji isin lamni biraati ni hin salaatu nama kan akkam jedhuun narraa bareeda an akka macaan ta'e irraa jiraadha akkasii gaafiin biraatis gaafiin tiyya nama tokko kanuma kanuma bakkuma deemteen beeyni an haala manaa an bira jiraadhu dhufteetuma soogiddaa fi waa cufa mana keessan nannayxee akkuma tokko jejjetti nama kana akkam wajji jiraachuun akkam bareeda silaani salaatti nilleen soomati soomana sunnaatis akka cufa bakka. shamarran wayita gartee gaafii gaafattan mee teessaniifuu itti banadhaatii dhaggeeffadhaa tanaanuu dhaga'utti hin jiru uummata jiisi. Gabaabduutti waan jettu obboleeyyiin teenya nama gartee dubartii ani wajji galu tun hin salaattu maal jechuun hin qabaa. Dura namni gartee naman salaanne wajji galuun hin barbaachisu. Naman salaanne saayiballeen godhatan. Naman salaanne saayiballeen godhatan. لأنه مالي فناني المرء على دين خليلي جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نمني قرتي آدا سايبا رت ديما سايم نيو هاتو تياتو تها سايم نيو نما فرشو دقوتا تفرشو دقوا خشيشا دقوتا تشيشا دقوا مصيبة قرتي وان براجل في قوتا تسنو متا إذن سايب تتي تيتناتي صلاتي يجوني قبت إبادا قولي يجوني قبت ويسين إبادا نقوني خلاص إرى قرتي خباتي قلو نما إبادا قدو نما إبادا قبوج قلو wanni sirra jiru san gaafin lama waan jettu namitti nan bira galutun dhufteetuma soogidda kaman nannayti mana keessa kamar dabdab gooteeti laalla kuni gartee waan shirkiiti soogidda wanni lafan naqan hin jiru soogidda ammaa gartee loonii nyaata amma namaatu gartee danfa godhata soogidda gartee lafan nannaqanii gartee gamaa gamana nannaqan tana laa naarifu naanu aadaa mina shirki tuni shirkii irraayi akkasi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كافين كبا كافين تياس دفكي ودو أني جابسا كجدورا دفكي يوم كجابسو لري دفكا أكام يدي كان ودو أجابسورا كافين تيا تنبرا أمو فداك أبي وأمي يا رسول الله كس كجد أبو كنا فداك يا أبي فداك يا أمي فداك يا شيخا يوكي يا مال جراني يا جارسا يا أبوليسا يا مال وانا كنا كونيني هوني بكا أبولين تنيتو وان جتو دورا دفكي udwani balleeysaadha dafki namarraa bahuun udwani balleeysaayii laala gaafi dafki udwani balleeysaa tajettu obboleeyyan keenya diin kana amantii fi dana barachuun namni kun amantii fi irraa diini fi irraa wallaalaa ta'uun dura ko namni kun deemee anga gartee dafkii sirraa bahu kun udwani balleeysa mon balleeysu jee gaafatu gaafii dhufteef deebisaan dirqama deebisuufiin garuu namni keenya akka gartee fagoo jiru nama gartee zuuriin tun afuri moo zuuriin tun lama moo afuri jee si gaafatu jira sigale afuri moo lama jee si gaafatu jira amma boleen teenya waan jettu dafkii udwani balleeysa mon balleeysu yoo balleeyse oo dafka akkamtu balleeysa hada su'aaluha gaafii siiti gaafii obboleeyyi teenyaati ukhtiitiya dura dafkii udwan balleeysu dafka kamtu udwa balleeysu ete dafkummaan tokkolleen udwan balleeysu namni tokko udwaatee deemee masgide yoo dhaqee yoo dafkee dafka zanfirraa dhiqeetuma gartee hedduu akkarraan shuruuf koynefaa eeggachuu qaba malee wayta nama isa cinaa salaatu eeguu qaba malee dafki udwan balleeysu guutumatti akkasii ukhtii teenya talamadaa gaafiin isin gaafattee fidaaka abii wa ummii fidaaka abii jechuun dandeeysa haadhaas abbaas ni dandeeyamaa rasuulli salawaatu rabbi islaam alee abii xalhaadhaan فداك أبي وأمي أباخي يا بارتي يا انقرتيوني سيقود ايتي دربي جئني جرا ولما انقرتي وان كنا إرادو بطني جراني ندن ديما كسي
عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أستاذ نجافين كبجافي كنا نمتنا دامنا نجري مال في سين إنترنت شبكة من عمنا كنوان فيا دمني في نجافتة دبيسو في إنتن دنيا شو رك سن راقوب سار كدو أبدين كم إن شاء الله جافين كي يعني أما حرياتي تكتو أبا وراك أبدي ولد دبلماني وقال ما كان ولين زراني إلمو للراك أبني جتشول abbaa warraa kun nama ibaadaa qabu miti. Ishiin tun nama sirriitti ibaadaa fi qabu, nama qur'aana qara'u, nama salaat fi salaatu nama rabbi zakkaru jechuudha. Inni laakiin kanaan godhu yoo isiin jechuun hin dalagaa jedhan. Isiin garuu wanni isi gostuuf qabri isaa ta'e osoo hin taane ishiin maqaa fiitii fi akka waan nama imaanaa qabu waan isiin soituuf laakiin isiin kan barbaaddu nama yoomiyyuu taanaan rabbi irraa nama ibaadaa qabu akka argattudha. Laakiin inni waan akkasan hin dalagu yoo isiin itti ajajuun hin raawwadhaa inni salaata jechuun malee waan kana hojiidhaan hin mul'isu jechuudha. Yoo isin kanarraa buusu jettuun abadan du'atiyya malee ani lubbuutiin si wajjin nama malee nikaasirraan buusuu jedhaan. Ishiin tun duukaa rakkatteetiin jirti mee akkam wayyaa. Inni kanarraa buusu jettuun hin buusu. Yoo inni isiin salaatii rabbii keetti deebi'i yoo jettuun isiin hin dhagayuu. Mee ustaaza gaafii kana akkam akkasiin gootu na dhibeetiin sin gaafadhe mee biraa deemuu qabdi moo akkamsi duukaa diramti garuu rabbillee wallaalaa gataa hin jedhu na barsiisiidha yoo isin itti himtu irraa hin fahamu irraa hin baratu. Gaafii obboleeyyi teenya waan jettu jaarsi isiidha amal lama hojii jiranii ilmoo takkallee waliin qaban jechuu jirti hin salaatu. Salaatota isin jetteen hin salaatu ayyanii salaata jee hin salaatu abadan waan kana hedduu dubartii yeroo hedduu gartee waan kana dinniina guddaallee muhaadaraallee irraa goonee jirra. Dubartiin nama salaatu nama akhlaaqa qabu nama gartee rabbi sodaatu ka salaatu ka dalagatu heerumuu qabdii jennee dubbannee jirra. Akkasuma dhiirtilleen dubartii naamusa qabdu ta ibaadaa gootu ta rabbi sodaattu fuudhuu qabdii jennee dubbannee jirra. Isiin wanni gurbaan salaanne heerumteef maali? Jaalala qilleensaa amma jaalala adda addaa sigalee odoon laallatiin gartee heerumtee yookaan qabeenyaaf heerumtii yookaan bareedina qabaa gurbaan yookaan qabeenya qabaa yookaan biyyaalaa isii baasaa tana mushkilaan. Walit dhufanii niqaa godhanii wayita walit galan inni salaatu isiin ni salaatti isiin imaanaan ajaa'iba. Jaarsan salaanne maa heerumti? Dura tanarraa dubbanna. Gaafii dhufterraa. Jaarsan salaanne maa heerumtee if dhibti. Jaarsan salaanne hojii galuun hin ta'u. Jaartiin salaanne hojii hin galan. Aadaa mina shari'aa. Amma salaatii wayita jaaniin hin salaanne. Akkamiin taa waliin hin jiraadha. Akkam ikkiniin hin ta'u kun. Idan jaarsan salaanne wannummaan heerumtuuf hin jiru. Jaartiin salaanne wanni fuudhuuf hin jirtu. Abbichi gartee jaartiin salaanne fuudhee inni ni salaata isiin hin salaattu. Ilmoo akkam irraa dhaluu deemanni? Ilmoo akkam irraa dhaluu deema? Akkasii bar. Waan hin salaanne waan amrii rabbiin goone dubartii gartee rabbittuu mataa jabaattu. Naashidaa gartee rabbittuu mataa jabaattu ta ibaadaan goone tan salaanne ta waan rabbiin jeen goone waan ati jettu godha gooti. Jaarsi kee kan salaanne ka amrii rabbiituu dide amriitee godha ukhtii kaati mana wajjiin galtu kan salaanne. Ayyu diini naaza hada huwa. Ififuu amrii rabbii godhutti hin jiru. Waan khaliqni jeen godhutti hin jiru. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jawuun godhutti hin jiru. Idan waan ati jettu godha hin godhu. Bagali biraa. Hokkararraa illee dhabamu manni gartee jaarsi ammaan salaanne ammaa jaartiin hin salaanne rakkoorraa hin bahu manni san cinqiirraa yaa'ii irraa illee hin bahu. Idan salaati jetteeni yoo dide jalaa deemu. Salaati jetteeni yoo kagartee kadidu taate jalaa deemuu malee wanni waliin jiraattu hin jiru jechuudha. Kanaafuu duuba hin jiru. Kanaafuu duuba wanni jiru haalli gartee ilmi namaa kun
irratti deemu eeggachuu dhabuu laallachuu dhabuu akkamitti gartee waliin jiraadhaa salaati giseen jeen hin salaatu nama jaartiin salaati jetteen hin salaatu jedhu jaartii waliin jiraachuun ta'u هذا من الشريعة أكس تنافذ با لايف رجراچو بيخني بر مني لايف جراچو لايف سي بيخني ثم يا ممل اذن تنافذ با اخواني كوني كسيتي غرتي بكمو قبا نمني وان كان وبچو قبا naman salaanne jalumaa deemu malee dubbiin biraan jirtu akkas gaafiitti aantu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Gaafii qaba gaafiin tiyyaadha akkana jetti. Ani yeroo duraa kafiila biraa badee jechuudha wanni an badeef yookiin maallaqa ganaan dalaganii yookiin immootu akkana osoo hin ta'ini naaf hin taane jechuudha kafiilli kee maallaqa naan kennu waggaa 3 bira ture. خلاص نانكينني من دلنا دبلا جنا من دلنا دبلو ددني بيالي نقلت جنا بيالي نقلت ددني وان إساهم فوني لبوتي بيتشان جلاوي يعني وان فوني أكمي سنجتشو ورباديتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبي قرتي كفيلة جلا ديموتون كفيلي قرتي يو من دانا ما كان نتاتي وني جلا تاني فينجرو أكجا كان يوتي كفيلة مو قرتي من داسي خنو خناجي أسيوني جو كاتشي سفيدة ودو إني قرتي خسل لفة ودو قرتي ون ستين فيدا من خان جلا سفود غندا برا قرتي غندا كم لما دي سجيسة غندا كم سدي سجيسة جيد يرتيجي كسيتا باتو سني ظلمي كفيل الله زلمته سنة كاس يومو كفيل لي خيخون كسفيدة سيدالي سي من دا خسين كنينتات تقولي دفكخي كم جت خنا يوته وني جلت يسوع فينجرو يوسين كان نيجو أكاسي سنة كاسي أختي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كافي أبا كافين كي. أور سجلي ثاني. الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كافي أبا كافين تي اسمع جتي نمني توكو يدير توكو ربي زينة حير ومين ما نزرين هم بربادوس ما هم بربادو يرون ربو ما زي ربي نسق أبيرون نمان زري سورة سامبو ديرون من ديدوما نما ورواته نمني براما يوغا فتن جبوسي تنتاو نمني خنس جالنا وقت سورواتا ربي زي سنيا ربي نسق أبا جبوسي تتايي ربي سنديسو يي نمني نما كرت سجادة ورقت تتايي نما سيجيب ربي ستق أبا نمان زاني جورا إن شاء الله كافين كيخنا كريتا نمو مدرا غافيا جايبا في الديوبلين تنيا dhiira gartee rabbii jecha gartee si jaaladhe rabbii jecha na heerumi jedhuu jira akkasiin jee gartee gizee ati didde namni biraa waan siin jedhu cubbuu si taati nama amma si jaalatu harkattee boota namni si jibbuu si dhufaa kanaafuu nama rabbii jecha na heerumi siin jee si galee heerumuu qabdaa wanni kasiin dalaytu rabbii jecha na heerumiin waan hin dalayne dura namnichi gartee rabbii jecha na heerumi siin jedhu kun dura siitee jaalala isaa qabda yoo siitee jaalala isaa qabaatte heeru yoo siin ta'ini jaalala isaa hin qabne dirqiin hin jirtu rabbii jecha na heerumiin rabbii jecha hundi jaamaan jiru ayyaa anummaa argee cufti gartee rabbii jecha na heerumii yoo kajeen kajuun taate waan hin taane tanaafuu duuba dubartiin sobamuu qabdu akkasuma dhiirtilleen rabbii jecha na fuudhii yoo jette dhuga dubartiinleen ni takkatti tagartee rabbii jecha na fuudhi jettu ni jirti tagarii ta imaana qabdu ta nama gartee imaana qabu nama naamusa qabu feetu imaana yoo qabaattee nama gartee naamusa qabu feeti ni argama saniis akkasumatti gartee dhiirtilleen dubartii takka yoo gartee nama nagayaa taate si fuudhuun fedhaa ja'uuni qaba malee rabbi jecha na heerumii wannumaan rabbi maqaa rabbi as fidan hin jirtu bikkayyuun naqan maqaa rabbi subhaanahu wa ta'ala
rabbi jechana heerumi kasinjee heerumu qabdaa naan jaanii yoo diddee cubbuu sittaati cubbuun hay cubbuu maal balleeysteesin rabbi jechana heerumi jeeni lakkii anamma heeruma ajaattin qabusi heerumu hafi fedhuu yoo itti mirgasiiti dura nam tokko dhaabbachuu hin danda'u nama isiin jaalattu malee nama isiin dirqiidhaan abbaan isiituu kannuu hin danda'u obboleessi isiitu kannuu hin danda'u nama isiitee heerumti rabbi jechana heerumiin dirqiin garta dirqiidhaatu hin taleetu warri gartee dibbee dha'uus maal jaanii cubbuu sittaati wamin alajaa'ib awwa bar dubartii tan akkuma fedhan godhanii bar akkuma fedhan godhan cubbuu sittaati bar guruupii ajaa'ibaa jira guruupii waan barcaa fudhattee isaaf dibbee dhoytu ciyyoon sayyoo taateef inni isiidhaan rabbi jechana heerumi jaan dubartii biraatti erga hayya ati cubbuu sittaati hay goggogeete heerumuu qabdaa barisa hay booda nama si jaalatuu dhabdaati nama si jaalatu rukattee moo jaaniin tuni dibbee ganda keessaati tun idan tuni gartee hin barbaachisu rabbi jechana fuu na heerumiin namni yoo hanga fedhanni kas ja'uus yoo isiif hin ta'in heerumuu dhabuu mirga qabdi ittiin gaafatam tun cubbuun jaamtu tuni cubbuun jaamtu cubbuu waan akkanaati miti cubbuun nama gartee ati warii isaa gartee irraa fuutee dhorkatte nama zallamte isiin waan akkasiin zallamne lakki annaan taane yoo jette kalaas annaan taane hin barbaadu rabbi jechana heerumiin hin daleeyduu cubbuullee sitti hin taatu faate firraa eegi tuni cubbuu sitti taati yaanii isin sobin magaalaa sobiita tun wal sobu cubbuu sitti taati nama si jaalattu hin arkattu abadan bashbash namni si jaalatu kasi jaalatu bashbash sigalee isaas ka isa jaalatu bashbash akkasi wanni gartee isiin odoo jaalala isaan qabne inni odoo jaalala isiin qabne fuudhuun yookaan heerumuun hin jirtu wanni jaalalattiidha san akkasii meegaa fi siita lamedaan laallamee akkasii wal sobuun hin jirtu abbaa kiyya wal sossobaatiin hin jirtu. Lawlaatan hada bakkanatti yeroo tole oolu kana jechuudha. Inshallah kafin kee kana kan itti aanu moo hada bakkeessanitti tole lawlaatan hada bakkanatti yeroo tole oolu kana qarshiitti ergina kana kan isaanillee hin erginaaf qobatti kennas hin erginaaf. kana yoo nu jala balleessa yoo qarshii kana irra hamisne rabbiin nu gaafataayi sanin jira. Assalaamu alaykum afwanallahi jechuun haadhabbat tolo ooluun haadhabbaa ati yoo gartee maallaqa kee akkaawuntii kophaatti naqachuu feete naqadhu abbaa kee yoo amantee ati akkaawuntii isaarran nayxee inni kasii naaf jabeessa abbaan kiyya kun horii kiyyatti naa jemuu jettee irratti ergi gaafa immoo ustee irratti ergitee abbaan kee yoo nyaate gaafachuu dandeessu ayyoonis yoo nyaatte gaafachuu dandeessu akkaawuntii maallaqa gartee kee akkaawuntii isaanii irra nayxee jechuudha yoo immoo an abbaan kiyya horii kiyyanarraan tuquu naaf jabeessaatti amante itti naqi 100 ta'us 50 ta'us yookaan immoo yaa'iirraa waan gootu waan abbaa keetii baatitti ergiif waan feetu kana achitti immoo yaa'iin dandaarini akkaawuntii kophabbanadhu keessa darbadhu hada huwa kanam tokko banuu dandeenye kanam tokko fuudhuu dandeenye kanam tokko immoo wakkaluu qabdu ati yoon an hin jirre bikkaan an hin jirretti abbaan kiyya fuudhuu qaba yookaan ummaan tiyya fuudhuu qabdi waan kana godha warri gartee maallaqoonni etta maaliif guyyaa duutuun beeytu yoo duute ati eenyu fudhata mootummaa fudhata akka jirutti maaliif naan hin jiru kanamne ati gartee onni gootu yookaan mashaqqaa meeqatti maqaa keetii fi maalii fi kana cufa geessanii yoo gartee karakkaranii kasitti gartee baankii fuudhan yookaan gartee irra guddaa kasaaraa dhufaa jechuudha. Kanaafuu san akkasii haadhabbat tola oolaa jechuun waan haadhabbaan fedhu godhuu yoo isaan rakkatan gargaaru kana alatti maallaqa kee immoo qophatti gartee qabachuu ni dandeessa maallaqa kee yoo haadhabbaa kee gartee ayyootee ka amantu taate sirratti ergachuu ni dandeessaa san akkasi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin sun wanni jettu iddoo ishee kanaa useen yookiin muuda makiinaa ofiitti yoo fe'anii nama geessanii yoo isaan muuda geessan achii fe'anii was deebisan haraama moo halaala abbaa mana kiyyaatu akkas fe'ee ana haraama eessan irratti wallollee haraama iddoo muudaa maal goota nama fe'ee ta'ee naga waan waliin muddeen jennaa ani waa muddee naan jedhee gaaffii lammaffaan dammoo gaaffii hedduu qabaa. Waan jettu jiru balajiin tayyatuun jaarsi kiyya kun
makiinatti iddoo gartee dirree sheekana Hussein ummatachi guuraa ummatachi geeysaa maaliif achi geeystaa wanni kun lafti tun lafa shirkiiti hin dandeeyamuu jennaan awwayin mudeeyii mudan goone namumaan geeysee laa yajuuz wataawanu alal birri wattaqwa warri makiinaadhaan gartee dirree sheek Hussein nama geeysuus bikka irrechaa nama geeysuus baaxila shirki laa yajuuz dilii isaanii gartee akkasi dilii waan nun je rabbi subhanahu wa ta'ala wataawanu alal birri wattaqwa nun je digalee waan gaarii irratti sodaa rabbii irratti wal gargaaraadha wala taawanu alal ismi wal udwaan dilii fi daangaa tarkaanfachuu irratti wal gargaaruun hin barbaachisu kadeemu dantaasaa ifumaadhaaf dhaqu ganda shirkii dhaqu ganda kufrii dhaqu ifumaaf dhaqu ati fuuteen geessin irratti hin gargaarin haadha huwa irra gargaaruun hin barbaachisu mamnu'a jechuudha akkas awo warri gariin gaa sagaleen teessani mul hin dhagayamne an biraan kuta bismillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaza gaafiin qaba gaafiin an qabu mucaa tokko nikaa walitti hidhannee turre erga nikaa hidhannee turre garuu waggaa lama taanee innis biyya biraa jira anis biyya biraa jira mucaan kun gizee mara akkasumaan naan wallola yaani akkasumaan zimmi jedhe na cufee achis deebee achis na cufaa deebee amma deebee warra dawwalee silkii zimmi jedhee bilookii na godhe rakkoo an qabullee natti himne kana taateettallee naan hin jenne bilookii na godhe warratti You have a car. 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 You ayyame bulayta yindu nafitattu naan jedhe an dammo wanta balleessallee hin beeku anarraa dammo maaltu eegamu ustaaz birrii inni natti baaseef kanfaluu qabamoo kanfaluu hin qabu akka seera shari'aatitti waan jettu gurbaan nikaa wal godhatanii biyya adda addaa jiranii zim jedheetuma gartee kanumatti onni na godhee bilook na godhee naan oodee telefoonaa saraa cufatee shirjee ganda dubbisee gandaannarraa hiikaa jee kanaafuu ani maal godhuu qabaa wocii gartee gaafa siniin baasaayee ukhti isaas jibbee isaanarraa hiikaa jee akkasi yoo gartee inni gartee narraan taane narraa hiikaa jees ati asiiku maharii cinaa siiqanna yoo ka walitti daamtan taate maharii guutuurraa qabda yoo immoo ka walitti hin daamin taate walitti hin dhufin taate isinii kun maharii cinaarraa fudhattaa jechuudha akkasi gabaabdutti رحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا إن شاء الله غافين قبا نس أستاذة تاياتو قراني بودي قسمة نبي رت صلوات بوسون على إبراهيم الرد عليهم السلام أكمل أمي كنيسة برباتي صلاة سنة كيسة برباتي سا غافين كون لم يفهموا kana dura akka barannettini yeroo mana fincaanii keessaa ba'amu luka mirgaatiin seenanii luka bitaatiin ba'uu jenne baranne dhiyeenya kana keessa immoo akka dhageenyattiin ayi luka bitaatiin seentee luka mirgaatiin baataa jedhama mee hadda nuu baasaa ustaaza saka You have a car. You have a car. You have a Hello. Hello, salaam alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Hello. Oh, nindaga. Sheikh Anwari fatwa wa igama tiba. Ayye gafaddu. Biyyoota akka Awurooppaa kana keessatti warri amma taaksii roofan warri garii taaksii kana mana dhugaatii kanaa fuuchuu jira mana dhugaatii nama geessuu jira bakka adda addaadha namni kun immoo hojiidha kan inni hojjetu taaksii kana hojii akkamitti ilaalla waan kana halaala moo haraama jennee ilaalla taaksii nama sakraanee fi ala daasabtii faranjiin sakraante ala daasabtii jirti ala daasabtii ammaa dalagaa dhaabiyati guyyaa kaan nama nagayaatiin olii gaddeem
nama sakraanee fi dubartii sakraantee fi tafarshoo dhuyduu fi dhiira farshoo dhugu ka farshoo fidatee si duubaan dubraa dardara wal dhungachaa ati fuutee geessitu ka gartee ka fedhu mana farshoo geessitu ka isaan mana farshootii baane ala daasabtii yeroo ummata saniin deemuu maallaa qabaabeeta hada haraamun laa yajuus sigale waanin siin jee warri kun warra gartee hedduu faranjii ala daasabtii farshoo dhuytu akkasuma oksii miti irra guddaa akkasiimi ala daasabtii wayta isaan farshoo akkasit dhugan warra farshoo dhugu saniin olii gadi hin deemin aadaa laa yajuus dhoorka dubartii farshoo dhuytu dhiira farshoo dhugu ka farshoo si duuba kaayyatee dhugaa isaan achi wal dhungatan isaan olii gadi hin deemtu ka achi nu geessi gamana nu geessi hin jiru ammallee yoo fedhan sit dawwalan warri gartee kaampaaniyaa irraa gareefa sit dawwalan faa deem nama akkanaa bichiifuu dhifaa siin jaan gizeetti dheeyto mana sakraanaa gartee mana farshootiichi nama fuuta ala daasabtii dalaguu dhabu nauma noormaal dalaguu nauma noormaal gartee olii gad deemu dalaguu taaksii akkasi obboleessa kiyya jechuun amma guyyaa sabtii fi sanbata guddaadha baay'inaan haa ta'uu malee guyyaa biroos kan dhugan inuma jiru. Wanti kun immoo kan kaampaanii kan immoo kan waan kana ergu namni kun ilaalee filatee miti kan inni dalatu oonlaayinii irratti egaa oonlaayinii irratti dhufeera bakka akkasiitti dhufeera bakka akkasiitti dhaqeetii jedhu. Ayyee. Yeroo inni dhaqee fuudhu gariin guyyaanuma biraas jechuudha guyyaa akka ishiniinaaf guyyaa jumaa guyyaanuma sanbaxinnaa guddaan taanetti kan murachuu malaa jechuudha warri dhufan kun dhaqee kan inni fuudhe inni immoo asirratti bakka dhugaatii bakka tafiitii kan inni deemaa jiru isaa hojiidha kaampaaniin sun immoo darbee naan dhaqee fuudhaa jechuudha. Guyyaa gartee ala daasabtii tis kaampaaniin dhaqii fuudhi siin jaa dhaqii fuudhaa dhaqaa fuudhaa jaa. Fakkeenyaaf amma taasiin nama tokko naaf gala oonlaayinii irratti eegaa kaampaaniinis nama akkanaa jira dhaqii fuudhi siin jaa gizee ati fuutu namni kun manuma farshoo keessaa gabbee akkasi fuutee galchita. Adireesii akkasiitii fuudhii jedhaga mana dhugaatii keessa naannoo ta'uu mala namni kun yeroo dhaqee fuudhu mana dhugaatii dhiiree deemaa jiru beekumsu mala mana dhugaatii ta'uu dhiisu mala dhuganii gadi ba'anii bakkee dhaabbatanii eeganii jennaan fuudhuu mala garuu itti erganii jennaan dhaqee fuudha namni kun immoo hojii isaati. Dhaqee fuudhaa bara akkana dhaqee fuudhee gartee dhalaa faranjii babbareedduu tana tafarshoo dhuydee dhiira keenyatti maramtee faa dhungattee inninis dhungatee akka malee na godheettee meeqa tayyisiftee jira abiyuus numaarra na godheettee si galee ma dubbiin tun ummanni biyya musiiba. Jechuun inni akka abbaati warri yeroo dheeraa oofanii wanti kun kan hin mudanneessima jira inni akka abbaati namni kan yeroo machaa jirra kan waliin qabanuun sirriidha yeroo tokko ta'e namatti haasa'uun sitti maradha jechuun wanta akkasii yeroo tokko ni jira. Sitti maali? Hello. Wanta akkasii darbee ni jira. Sitti maal kaja'u? Jechuun yeroo tokko jedhu uummanni kun yeroo dhuganii machaanii jira duuba nani machaanii jira rogi alqalatiin of hin beekanii sammuu jira sirrii hojjetu. Garuu akka abbaati taate namni yoo waan kana beekti qabaannee hojii mataa yoo hojjete jedhee waan jedhu jiran kana jedhee akka geenye namni gara gaafii deemuun akka inni kan hin deemnetti kan deemu sifooni jira. Beeytaa dubbiin biyya faranjii tun matumoo nama hawwifti alaa kullee nuti waan jennu shari'atti namni nama sakraanaan gartee nama sakraanaa fi dubartii sakraanaa fi dhiira sakraanaa wata'aawan ol albirri wattaqwaa san jalatti yoo deemne gaarii mi ummata kanaan olii gaddeemuun ummanni nagayaa ni jira taaksiis kaampaaniitu gartee si ajajaa onlaayinii irratti si ajajanii deem fuudhi sin jaanii yoom fuunellee sin dhiisanii dubbiin
dubbiin beeytaa biyya faranjiitun akka jibrii wal qasteeti jibrii wal qaste adda baasuun ni ulfaatti akkasi obboleessa kiyya jechuun kan ammana siyaa keessan maal waan kana hojii akkasii irraa fagaachuu dhaboo maala ta'uudha. Nasiyaan keenya waan kana gartee hanga dandeemu gartee uummata kanaan deemuu dhabuu irraa onni jechuu ofirraa eegu. Dalaguunuma dandeessa taaksiidha. Dalaguunuma dandeessa hanga dandeessa gartee ofirraa eegu akkas hanga dandeenye. Jechuun asitti fakkeenyaaf inni mala amaaluu inni jaabbata kanatti hojjetu anniyyaachi isa hojjettee jiraachuudha. Jira kana naa dhugaatii deemaa dhugaatii geessuu miti anniyyaachi isa irraatti nageessee naatti na mudate malee an hojii bakkoo hojjetaa jira. Inni mala amaaluu binniyyaa'ii duuba uummanni gizee beektaa mana farshoo deemanis ni beektaa. Mana farshoo irraa gizee fuutee galchituunis ni beekama. Ajaa'iba wallahi. Akkasimee rabbi si haa gargaaru ati hanga dandeessu irraa fagaadhu inshallah. Yaayee gaarii ani illee hojjetu garuma fuulduraatti jedheen waan gaafattee dhuma baruufani. Kanuma biraatiifuu qaraadii taati bareeda. Garuu hiriyoottan kiyya kan hojjetantu waan akkasiidha yeroo baay'ee irratti wal falmaa turreedhaan gaafatte gaafatan. Amma dubri faranjii wayita sakraan nama maramanii yeroo takka takka ni argama wanni kana. Darbanii dhuma jira daannootuma karaa deeman hojii machaa namatti beekamtii fiigee namatti barachuun ibsa. Akkana barka tanaan jaabar hayyee mee ati laa inshallah rabbi namaa gargaaru jarri musiibaadha. Okay gaafii tokko gaafii lama isaan qaba dabalataa. Dabaladhu hayyee. Gaafii kun waa'ee ribaatii wajjin iyyuu wallaallata. Fakkeenyaaf amma biyya kanatti namni fakkeenyaaf konkolaataa fidachuu danda'a hojii dhaabbataa yoo qabdee maallaqa xiqqoo kan falee. Maal jette? Konkolaataa gatii qaalii fidachuu danda'a maallaqa xiqqoo kan falee. Hayyee. Ji'atti kan fala baasitti kan falaa jechuudha. Konkolaataa masalan doolaara 50,000 yoo ji'atti waa xiqqoo kafaltee hangana gartee kafaltaa yoo kaashte hangana yookaan gartee konkolaataan kun qaaliidha ji'atti kafalta wal jala. Fakkeenyaaf waggaa lamatti yoo kan fakkeenyatti hangasi maallan isaadha yoo ammatti hanganatti fitte hangana ta'a yoo hanganatti fitte jette immoo hangana ta'aa jiru. Laal yoo fakkeenya amal lama akka fixu taate maallayni isaa doolaara 50,000 siin jaa akkasimi. Yoo immoo kaashte yoo kaashte jedhe immoo bukkina 45 ta'uu mala akkuma ta'uu mala. Zaatis aynu riba ajaa'ibaati. Riba ciinaa jaama sanuu riba hamtu. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الزلال تكين جودة أيه شكي ملئ أما تقول أفرت كلا ربان كي سنجرات ملئ فتبا سني إلمانو مال جان ولما ترغني جري فكنيا ولما ترغني جري nama keessatti duba deebi'uu akka isaa qabu ofiisaa baramade yeroo dhaqeen konkolaataa kana fudhatu konkolaataa 250 naan jiru fakkeenyaaf yuuroo dhibba 1,100 jiru fakkeenyaaf. Kuma dhibba? Waggaa sanitti kan faltaa jiru walumatti qabanii irreeganii hangana fitti dhalaa jiru laamatti yuuroo 1,100 jiraa irreeggataniiru. Hayyee. Waggaa sanitti kan faltaa yuuroo dhibba kan faltaa yuuroo 1,100 kan faltaa jiru garuu jarri waan sira argatan immoo wasicha keessi irreeganii jiru garuu yeroo daa'ira sanatti badu immoo wasichi waan akka ribaan qabneef. Na dhaga'i. Hayyee fixatte? Fixatte? Beeyta faranjiin kaalkuleeshin adda leeydi beek. Eega gartee wanni kun amata hangana fitta wayita jaan zaahira wanni irratti jaan wan jiru kun hanganuma amata hangana fitta siin jaan. Sigalee ati zaahira gidee ilaaltu wanni ribaa jaan hin jiru si fakkaata. Walaakin wanni ribaa hin qabne hin jiru.
zaahira yeroo ilaalamu hin jiru. Akkas. Maaliif ennanati amma onni kun amma biyya faranjii daranis biyya arabaa babal'achuu jira. Wamin alajaa'ib. Moobaayil tana siinjaa yoo fedhe gartee kaashni isii doolaara 1000. Yoo gartee suuta kakafaltu taate kaash yoo taate doolaara 800 yoommoo amatatti kakafaltu taate doolaara 1000 siinjaa. Sigalee? Kuni ribaa. Ribaa ajaa'ibaati. Dalagaan isaanii akkasi ummata. Maaliif annaan ribaa tana jala ribal jaahiliyyaa. Ribaa jaahiliyyaa tana gartee jaahiliyyaa duratti gartee arabaa fi ummata wallaalaa fiti. Ribaan tun baayibila keessa jira. Quraana keessa jira. Amantiin cufti gartee ribaan haraami ittiin. Amantii islaamaa qofaa miti. Sigalee? Jechuun zaahira saadhaa yoo fudhanne ammoo ribaan qabu jirri reeganii lafa kaa'anii yoo zaahira saadhaa fedhe yoo. Zaahira kam ilaaltame kaash maan bitanneeti kaash siif gurguranii. Jechuun qarshii 100 naan jedheera tokkotti kan fadhe yookaan lamatti kan fadhe naan jedheera waliigaltee lafa kun waliigalteedha. Sanuma ni qaba. Dandeessu kaash bitachuu. Sigalee. Dandeessu kaash bitachuu. Kaash bitattaa yoon dandeenya gartee wooma qiyaasa keetii waan dandeessu makiinaa gartee rakishaata dalagaatti dheeytu bitachuu irra jira. Akkas obboleessa kiyya. Okay, inni kun tokko silaa sinitti dheeressa waan wal qabatu ibsa kanaa wajjiniin. Amma fakkeenyaaf namni tokko maallaqa rakkatee dhuma ka'ee baankiidha liqeeffata maallaqa liqii. Liqeeffate. Liqiin kun fakkeenyaaf yuuroo 50,000 yoo fudhatee waggaa tokkotti yuuroo 52 ta'a. Yuuroo 50,000 yoo liqeeffate waggaa lamatti yuuroo 52 ta'a. Waggaa tokkotti yuuroo 52 ta'a. Waggaa tokkotti yuuroo 52 ta'a. Ayyee. Akka baankiitti akka waliigaltee baankiitti kan kanaa gadi ta'uu mala kanaa ol ta'uu mala garuu kanaan fakkeenyaaf kan 52 quba qaba fakkeenyaaf waggaa tokkotti yuuroo 2,200 kan dhalus biraa jechuudha 52 ta'aa jedha baankiitti waraqaan barreessee kennuufi. Inni kun ribaa keessa seenaa. Akka ajaa'ibaa. Akka ajaa'ibaa. Okay, asitti yeroo ribaadha jennu walaa taa'u ribaa abba mudaa wanti jedhu akkamitti kama ayaanni kun. Akkitti hiikamu gartee namni tokko gartee fakkeenya maallaqa sii liqeessa. Waan siin jiru jaanuwaarii takkatti sii liqeesseeti doolaara 2,000 jaanuwaarii takka sii liqeesseeti faabraarii takkatti naaf kanni taasiin jaa kuma kiyya sigalee doolaara 1,000 yoo sii liqeesse jaanuwaarii takkatti yoo sii liqeesse faabraarii takkatti doolaara 1,000 kiyya naa kannu qabdaa siin jaa hayaa jettaan walii galtan atimma dhuftee maal jettaan aboo fiduun dandeenye akkana yaaboo jaanuwaarii faabraarii takkatti kannu dadhabda itti dhuftee 28-27tti hin danda'u jettaan eegan dandeenye hangana ranaa kaayii siin jaa hanga sirra keeysee fiti amma siitiidha guyyaa sigalu jira. Asani yoo liqeessite nama usiituma liqeessiif irran barbaadin baankiin irra barbaadu jirti. Sigalu jiraami? Jechuudhaan amma bakka afa muda walaa yaada isaa yoo ta'e nyaatinaan kennu amma dhaabni kun yoo kanaa gaditti ta'e jedhe akka waan rakkina qabuun jedhu. Adaafa mudaafa amma gartee nyaachuu jiranii bar 52 jenne 2,000 isaa dhufte 50 irraa fuute. Jechuun adaafa mudaafaan taane yuuroo 50 waggaa tokkotti yoo hojjete jedhe yoo waan biraatti hojjete jedhe qarshii hanga sana koonuma argata yoo waan sana hojjechiise fakkeenyaaf amma warri gariin sanuma yuuroo 50 sana fuudhanii yoo gara biyyaatti erganii waan sana hojjechiisan birrii hanga sana kan deebiseera warra jedhan fa'i jira. Akka tijaaraatti ilaalamu. Akka tijaaraatti? Akka tijaaraatti. Tijaaraan beeytaati waan bittee qarshi takka bittee yuuroo takka bittee yuuroo 2 gurgurattu. Kaash hodho dalagachaa ooltu ni bittaa meeshaa yuuroo takka gurgurtee yuuroo takka bitattee yuuroo 2 gurgurachaa oolta. Sigalee? Kaasin lama liqeessitee immoo yuuroo takka nama liqeessitee
باتي كان رتي يورو لما ناقل شوك أبدايو يتين هذا أين الربا مضاعفة دچا ربين جوسن أكسي اوكي جاري دغلا توما غير وانت قطنا ركنه أبو غازيرو في التخابة سجنتا أمتا وني قوته يرو برادا ولي غافر دوخا فرديرا مال فتت أبا مال فتت يرو أما سجنتا أمر تلفونه نسي يلا غاسين إيه nanti tu kaya rakar kafatnya masikan ke ukube yo kharra kina kasitu si muda tera dekya di bisketi tu kana tu kaba mera kina ke tira malan angana erki yo erku ba se ke mo tu rakina ke sa kira da dajira gafa je ani jera no malaka ba ye sa abu rajire malaka kana di ke pati mana ba kira ure kai erki ki makana ba ka ita ukusa ni sa di walla di ita mo देखिए कि कितना अपना समाज का रखना कभी नहीं करते रहो वाला कभी रखते थे बोलते माने यार इम्मा बात आगे चला उन अकमी चिराला मंदी को नहीं बात के रखना के रखना सारा इम्मा साबात है भैया दे गाफिया जाए बात मेरा गेवर दुरा अम्मो अंजा की जुरता थी मारेन वर्री कैसा नक्का नक्का रखते वन्नी कना रखतनी दफीती डक अभी सिंजाना थी दफ्ते बैंक की फूटे माल लगा करते गई सी था वां कंदरूरा फिंगो दे अकमी कसी भी दुबिनते फिर मांगोरे लुप्पू भाई किनोर चुता हम कन्या नमक लुप्पू से गरमना नागे से अरे लुप्पू साम बिसुड़ा आवो लुप्पू वन्नी हम बिसा खाली कमले इंजिर तू नडा गईवानी सिंजाऊ रिबा सेनूरा योदन देश नमरा ले कैफत मले बैंक की दा लुप्पू बासे ते रिबा सेनी था कजी मा हो रिबा दुरा रिबा वांते सी मारा कैफत दुरा रिबा एचुन न इन्न मिन अर्बा रिबान namni tokko diinaara tokko doolaara tokko yuuroo tokko ribaa ta'u osoo beekuu nyaachuurra dhalaa soddomii jaha zinaa godhuuturra wayya dirhamu riban yaakulu rajulu wahuwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyaa jee rasuul islaami hadiisa riwaaya imaam muhammad irratti dhalaa soddomii jaha zinaa godhuurra wayya zinaanis haraam ribaanis haraam takka namni ribaa nyaatu akka nama ayyoo isaatii hojii rafuuti izan dubai kana taate nama dhukkubsate yo khaliqitti barbaadda yo khana gargaara jechuudha jira malee baankii fuutee riba seentee nama sanin eewala yette gaagaama biraa keessa seentaati nama san siimi kee eewalu khaliqaa wanni godha namaan na gargaara jechuu yo khaliqii namarraa fuutee nama san dhukkubsata haakimni haakimu ni qabaltaaf haakimaaf wanni biraan jiru tanaafuu ribaa seentee gaagaama biraa akka nama ayyoo teeti yoo jira feeti akkas jechuu ओके गलतोमा गरु असरती वाटिन बितुनी न्याति बको तो कोसिना लमा बकेnya توكم سلاو مخينا وتبيت كنا نياتي لكاو من يو تبيت كنا نياتي لكاو hospital انا ما يو بافته كنا نياتي لكاو ايز جلابات بكيت جلابات انجرو جيتوني آياتو مكنا كنا مو ادي تدرول تيجي نياتو ساكن متكتا مكندي nyaachu maa ukaati makiinaa gisee bittu makiinaa tana si dalaydeetti nyaachu dalaydee si nyaachiftu makiinaan tun mana gisee bitattu mana kana kamanaa silaa kiraa bikka biraatti hin kafaltu kiraa bikka biraa silaa kafaltu mana ribaadhaan bitatteeti keessa galtamoo kam jechuun fakkeenyaaf gaasuma walitti kuusaa gatiin gaariitiin kuusana yoompa kan deemee sana walitti baasa. Kan biraa waan xixiinaa qabu dabalateetti kan fana malee. Ahammaati manaan itti bitee nyaachuutti hin jiru ribaadha. Tanaafuu akkamittiin itti gartee ayata jala seenaadha gaafiin ta'e akkasiimi. Amma fakkeenyaaf namoota baay'eedha hojii wal qabdee jechaanii ayaatti kun nyaachuu kenna malee. Yookaan yoo wayii bitatee jecha akkamitti ayaanni kun kenna ayaanni walaanaa kun ribaa jedhee bichimmoo har'a nyaannu walii jedhamtu. Laal wannummaan durarraa dhuftee ayaanni naggaadee gartee kana wal sobdu naggaadee kamalee nama gootu ta makiinaas gartee sii kannitee hangana irratti arganna manaas sii gurgurtee hangana irratti argatte jettu sawaasa irra dhufte dura nyaachuu cufa jala seenti cufa jala akkasi quba qabaaddo. اوكي جزاكم الله خير كثير سيرا ولا ترسلت موكي فمانا غدا كان توما اشتغالنا كنتني جزاكم الله خير يا بارك الله فيك جزاك الله او
dhifti ajaa'ibaa numa dhufteerra maal jetta warri koomenti gaafii dhawii aya mee gaafii obboleeyyi teenyaa nu harkaa kutte afu warra jabaan nu dhufe kam eeysaa jalaa kaafne خيرا إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا إن شاء الله. غافين قبا نس أستاذة تاياتو قراني بودي قسمة نبي رت صلوات بوسون على إبراهيم الرتي. غافي سي من أقلته وانجت صلاة الرتي صلاة سنادس واجباس صلاة ركا زوري فكينيا ركا لمن درارة تاياتو بودارتس كدرارتس صلوات رسول ربوسو خسنا رتو بوسو ندن ديما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. أفضل الصيغة غرتي تناتو جعل الرجال تصيغة دا غرتي صلوات رسول ربوسو رسول الله صلوات رب السلام عليه التحيات رتي صلوات غرتي التحيات درارة اللي بوسو دنديسا خمايرة اللي بوسو دنديسا خسنارة اللي بوسو دنديسا صلوات رسول رتي أكاسي وقتي تاني غافين تيسي دي بيتنا فكاتي غافين إسي تلمدا واني سنجتي سغراوي تسينا ميلا مرغاتين سينا نيتي بيتان باهن جتن ترتي أكاس أغينيت أني مون جنة كاس إمو ما غرتي ديو تناس ونين دغي ميلا بيتاتي سينا ني مرغان باني نعم سغرانا كاس سغرا ميلا بيتاتين ميلا بيتا ودود روغرتي ميلا ولين كينيا ولين سنة اللهم إني بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث جتي ميلا بيتا أول نيتي سغرا باتي جزي غباتي ميلا مرغاتين باتا سغرام بسم الله نتيجة تنمس سيفي جني فكينيا من دوبا كنفا موسى إذن وربي على جرو بيتا وربي على جرو من مخيس سغرا بها سغرا وربي على من خيس ورمغالاتي بيخ ورمغالا من خيس تودانا أما سغران ثاني من خيس فينجانيس من خيس ذلك فضل الله تقول ذلك فضل الله دور غرتي من دوبا غرغلو ترى ورما يرتزن كون شفتي كسمو كسمتي من دوبا شير جتنيدي مخريبا فا من دوبا شير جتني من دوبا تغرتي سغرا باتن اما سلاو غند من دوبا خيس من دوبا شير جتني غرغلتني اچ فينجان تنرا ربي سيمباسيتي من خيس تمان تنغرتي حجاباتن كسمو كسمتي دوبا تناف دوبا ونس انترنت ونين كونيس همنان قبو ورغا بيتي تونيس بي افريكان افريكوما من دوبا ويتا شرجتي ويتا غرتي فينجانت ويتا غرتي سغرابات بسم الله انت نا فايده لانه جني جرا ويتاتي بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يتي لفغتيسي جني سنغرتو سي في غردو جدو غرتي سي في غرتي جني جدو وني غردو غدا مال بسم الله تنافو غرتي عم كسي من دوبا شرجتي ويتا غرتي فينجانتوس ويتا سغرتي سغراباتوس بسم الله تين رافتينت وري من دوبا وري سلاو من خيسا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث يتي ميلا بتاتين ونسنتي جزي باتو ميلا مرغاتين باتا أكاسي وقتي تينيا جزاك الله خير جزاك تانا خيسا واحد دولي الدبافني بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وري سغالي ساني تقو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ غافين قبا إن شاء الله غافين كيالي كنيتي أبان كيا يرو دراتي في أبا كيا جتشودا كريستانا تران بودا موت يوغمو خوراني أبا إلماتاني ما تجاه قراتاني جولي جاه أيه غافيو بليتي يا ريفو دغي فدي توري وانجتو أبانا بايسي أكوان كريستانا تراني أباني سيخون أبانا بايسي إلمان جاه قبا إسلاموه أبانا بايسي إسلامه فدني إسلامه هاتي موني ديت هاتي الماني جارتيني ديت جارتيني ديت جارتين دينان مرتي قران أوريس الدباسني في إسين إسلامه وديت جولة جاجرة جولة بيت الشريعة تيجي جولة نفبرته يوغرته أبان كفره يخاتي إسلامويت أبان إسلامته هاتيو كفرته جولة أسكايني دي غرا أبا خزني دي ما جاني حديثتي أكاس قراني يتم جولين ما شاء الله حديثة كسيدو في غافتا غورتي أبان إسلاميتي هاتي كفرته خنا أبا مجان لمن الراغرم ديمتاجين غرا هذا جزين اللهم هديه يا رب كجيل رسول الله سلام كسي مجان غرا أبا ديبي أبا غرا إسلام أيشو
isina mo anji jirtu ilman jahanirra abbaa kiyya qofaatu gara abbaa isaa ka islaamee gore shanan gara gartee haadhaa goranii yeroo sanitti akaakoo isii amma tokkichi gartee gama sachi gara galeessan abbaa miciyyoo tanaati abbaa isiiti jechuudha hamma isii tana gartee dhalee jechuudha abbaa kiyya qofaa gartee keeysaa gara abbaa isaa qabatee abbaa isaa ka islaamaa kana obboleeyyan isaa immoo akka jirutti haadha jala kutanii haadhaa hojii gartee kafraniidha tanaafuu gartee mee isaanitti tola ooluu ni qabnaa warra kanatti waan jennu yoo gartee isaan kaafira ta'anis waan dandeessanii yoo isaan rakkatan ni gargaarta sanii alatti immoo akka gartee muslima jaalattutti isaan jaalachuun dhoorka adaa min shari'a osoo abbaa keetuu ta'e walaa kaafira walaa fedhu gartee kiristaanaa ta'u fedhu ortodoksaa ta'u fedhu pheenxee ta'u fedhu waaqeffataa ta'u akkana muslima jaalattutti isaan jaalannaan khaalafta shari'a khilaafu shari'a dhoorka shari'a islaamaatti abbaan kee waaqeffataa ta'e akka gartee obboleessa muslimaa jaalatu sanitti abbaa kee jaalachuun dhoorka shari'aa si didee jechuudha tanaafuu waqtii teenya akkasii yoo isaan rakkatan yoo akkuma gartee Saad ibn Abi Waqqaas je rabbi subhanahu wa ta'ala Saad ibn Abi Waqqaas kaayyoo saa rabbi kafartee amanuu diddee akkasii kafartu malee jetteen jeen didee akkasitti haadha tolatti oolee wain jaahadaaka ala an tushrika bihi maa laysa laka bihi ilmun falaa tuti'uhumaa وصاحبهما في الدنيا معروفا جير ربين دنيا ردي تولتي أولي أيوته أبا خيتيس يو كافرة أن تولتي أولتا خنا ألت مو وانسان جان حيجون أبدا يو نخوتو در شيخ حسين دينا جي لا يو خوتو قبري كنا قبر جي لا يو خوتو الرجة دينا جي لا باطل شركي لا يجوز أبا خيتيمي سبا خيتيمي جني وام فيتيو سبني فقو جراوديس أبا خي أيوته خوتو كنا قبري ماري قبرا خوتو رجدينا خود در شيخ حسين دينا وجان باطل سبا خيخ تسيامو ديسي أبا في أيون تيو تسيامنو دكون لا يجوز يجو قرسي جلو تاتو سيف تاتي سيتو باتو إرا غافتم تغافك يا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين تيا سغافي تيسا نوندا غوبر السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ قافين قبا إن شاء الله قافين كيالي واي صلاة الرأي جيتوني عافاكين في ودوء الرأي يرو ودأتمو حركة الرأي اللي من الرأي اللي سدي أتمو قبا فول الرأي حركة الرأي فول الرأي ميل الرأي سدي أتمو قبا فجدو دقيان قالوا إفنان تاني يعني تندول لي قافت يعني عادي حق ما برباش صديقة تمو مو يو تدبل مو سدي سين رهو تري ركوك أبايتشو بربادي وانت برام ودور رقافت ودوني خن سدي برا يو تريوي يو دبريو لا رقيفة داو بلي ينكي ودوني تكتك نجرا تكتك ودوچو دنديس لما ودوچو دنديس سدي ودوات سدي دو چالا أفرا فرقونان باطلا ودوني بدي سلاني خيط اللي نجرو رقيفة داو جلوتي هذا اعتداء على الوضوء وضوء دانغا تركان فتشو يچو نمني أفرا فرقودي نمني وضوء أفرا فرقودي سلاني سادس باطلا ودوني سالين باطلا ودوني باطلا تانان سلاني باطلا اسمعوا رقيفة داو جلوتي وري وضوء أفرا فرقودي وجرات ودوني خيطس باطلا سلاني خيط اللين باطلا انجيرو يچو وان انجير رغوتي ogusan faayidaan qabu jechuudha. Tanaafuu ukhtii teenya waan jennu nuti uduu tokko tokko goruun ni dandeema. Lama dhufe sadi. Irra caalaan sadi. Isbaaqul uduu guutuu gizee qabbanaafa. Sadi gartee guunnaan sadi gartee uduu gartee sirriidha. Ka gartee suwaabatti qabdu. Tanaafuu uduu afur goruun laa yajuus mamnu'aa dhoorkaadha jechuudha. Aya qattiyaanu mee gaafiisi. Ruku afi suduje keessatti wanti jedhamu yoo sani ol taree marra sadi jedhamu qaba natti fakkaate sadi jedhamu qaba sani ol ta'e aga afur shan yoo dabalame ma akkamitti ilaalama jechuu barbaade inshallah gaafii kiyya isa kana akkana deebistanii abdiin qaba inshallah. Gaafiin isii talamada ركوع في سجود خيدة سبحان رب الأعلى وبيمدي سجود خيدة سبحان رب العظيم وبيمدي ركوع خيزت وقصدير أوليوتي أو كمي إلى سدي إلى فرقور دنديس وما ركون قب دنديس
يندي سجبودا قرتي دعائي قرتشو دعائي قرتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعائي الدادا سجود خيتتيس أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد يا رسول الإسلامي قبل تي قرتي ربي إساتي كان دياتو إسا سجود خيت سجيرو سجود خيت ساجد ويجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافنتي يا كنا جتي نمني توكو عمري ميكا أوليتي يتيم مرة نمني هذا أبان كم نتوكو عمري ميكا إيرهاتاتو دلاهاتاتو إيجا هيروم تبودا يتيم إن جدمتي كديراتس إيجا فود إبودا يتيم إن جدما عمري ميكا أولي يتيم مرة سيسني جدا غافي دورا لي غافتنا ديبني أكنا ديبتو أبدين قبا إن شاء وبين تنيوان جتو مي يتيم ما غرتي عمري ميكا رت إرتينيس دوبرتين أنغم بلغينيتي يتاما جامتي إرتينيس أما كورشن يغديتي يتاما جام كورشن يول يتاما جام دوبرتينيس إيغا تكبلغتي دينيتي دوفي يتاما جامتو إيرومنان متى يتامان جامتو إرتينيس فونا يتامان جام يتامان أنغم بلغين ديرتي أما كورشني قد دوبرتينيس أنغا ديني تندوفين غافا ديني تندوفي يتامان جامتو أكس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كينا إن شاء الله غافين قبا غافين تيموتا متناندراتي يسجد تناندرس غافة دتوري أدنو باسين عنجتني إدو مسلمة في كريستانيو ولين حرام دلقي أكمي مالتو الرجرة جدي غافدي غيرو جچو دانيس أدنان باني سون أدنان بين رياتي يرى غافد جدي نسو أدن بافتين سين غافد توري إسينيس أدنا باسين عنجتني jaalladheetiin inni shabaaba garuu kiristaanaa wajji jiraadhe wajjin ciisee jira dogongoranii garuu maaltu narra jira jette isiin kan kiyyaa ammootu ni qura'aana masgidaf niyyadhee bite masgidaf niyyadhee binnaan mucichi wayii kiristaana jette gaafin obboleeyyi teenyaa waan jettu dubartii muslimaa takka tagartee dhiira kaafiraa gurbaa dardaraa kadhi kaafiraa gartee wajji badii daleeydee maaltu narra jiraadha زنان زنادا بدين بديدا أشد قرتي نما كافرة توجي قرتي بديدا لقون كمسلمات توجي اللي بديدا لقون بدين بديدا زنان زنا بدا من الكبائر دي اللي قرقودو تنافو قرتي دبرتي مسلمة ديرا كافرة توجي حصول لين قبدو حصول لين قبدو دبي تكافي لما اللي وجين قبدو ودو يزين تكافي لما سدي أفرجتوتي أتشين قرتي خرابرا دبرتي يجو تنافو وان كان إيجاتشو قبدي وان في الرأي إيجو قبني يجو وان قرتي هم عدا يجو تنافو حال خون قرتي نمني إيجاتشو قبا إذن دوبا زنان زنادا إراتوبتشو خان قرتي كتابة بيتيتي إسينيس وبلين تنيدونيس قرآن بيتيتين قرآن خانا موچان كافرا فودي قرتي ديميني مالتون الرجلات كافرة قرتي قرآن خنوني تو قرآن قرتي إنسان كبتن قرآن قرتي رجودا قرتي علماء جتي كتفسير قبو سريت خنو أكسي جزاك الله خير يدا بارك الله فيك بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذتك إن شاء الله غافي كما غافي انتي الصلاة ليلي را ليلي شني نيتني شيو صلاة بربادة سدي التيات تاني لما يو الكعن الحمد لله كرامو فاتحة وجين كراني. جزاكم الله. سدي التيات قراني أكم شن يوني يتي أختي تينيا ركالة مدرسة صلاتي ركالة صلاتي التيات بافتي التيات قراتي سلامة بافت إيجاسي سدي ولد دابد سدي ولد دابد سدف فارتي التيات قراتا أكاسي سلامة بافت شان أكاسي صلاة أختي تينيا أكاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غافين كبا أني غافين كي أكاسي استانزي
Ani jalqaba ani amantiin kiyya kaafira ture. Kaafira ture garuu musliima tahee mucaa tokko argadhee dahee jechuudha. Akkasitti dahee mucaa kana immoo warri keenyas amantiin isaanii kaafira garuu ani egaa musliima ta'ee mucaa kana abbaan illee musliima akkasitti warra keenya biratti hin galle erge jechuudha. Warri keenya amantiin isaanii kaafira. Eegan warra keenya biratti ergee mucaa kana yeroo muraasa booda ni galaa biyyatti ni fudhadha jedheetiin warra keenya biratti ergee warri keenya kun immoo mucaa kana hin beekne yimkiniin amma fakkeenyaaf bataskaana geechuu jira akkasuma nyaata adda addaati jira meestaan dilii ni jirti tanarraa mucaa kanarratti fakkeenyaaf yeroo bataskaana geessanii akka kiristinnaa kaasan taate diliin ni jirti siniin jedha mee addanaa baasaadhaa jazaakuma laalke. Obboleen keenya turanii kun ani kiristaanaan ture ilmoo qabaa heerumtee ilmoo qabdii mucaa kana fuutee biyya galchite warri isaanii kiristaana mucaa kana amma wanni maal jettaniin kiristinaa kaasuu jira waan adda addaa godhuu jira tanaafuu ukhtii tiyyaa laa yajuus dafii biraa fudhadhu biraa fudhachuu qabdaa rabbiin itti si gaafata ittiin si gaafata achi isaan bira geessuun qabdu yoo warri soddaa keetii warri gartee jaarsa keetii fira keetii firi jaarsa keetii yoo jiraatan isaan biratti ergi achi fuudhu qabdaa itti gaafatamta yoo gartee kiristaanaa kaasan taate sitti gaafata rabbiin sitti gaafata jechuudha tanaafuu achi fuudhu qabdaa akkasii obboleeyyan keenya gaa jazaakumullah khair jazaa wanni waan dhumtu waan dhumaatii miti warri gartee gaafii ifiifuu teessaniifuu yoo caqasaa isiniin jaan hin dhageenye nutti illeen ergina dubartiin dura waan gartee rikardi gootan ifiimee caqasaamee dura ifiifuu caqasaa ifiifuun dhageessan teessaniifuu jechuudha kanaafuu waan dhageeyamu erguu qabdanii waan gurraa nutti illeen dhageenye akkasii duuba gartee dubbii gartee giroo irratti godhame san ibidda gartee samii dhufee akkasitti mana dhab godhu san meeqa joolotti inshaallah hubanneeti waan jiruun irraa dubbachuun barbaachisa giroo irraa magaalaa kiiloomeetira 40 jaanii muudama maal jaan magaalaan sanii akkanuma ibiddi kun qaanqeen kun dhufee mana citaa kana dam godhee mana toora mana 40 wayi gubatee wanni tunillee waan ajaa'ibaati waan addaati waan gartee kanatti gartee sila usanii miti rabbi nama gargaaru hawwii jannataa maal jette akkasii tanaafuu inshaallah rabbi نجا ولين وادي بسو إن شاء الله ورب جاء بارك الله فيكم إن شاء الله كما خيان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيت